Thank you very much. Ni bwega nonto bwa gwitania batu ekinya gwa ekinya tokiringa ime rokirero narua Jumatatu ya tariki 16 mweri jwa ethatu 2026 bita kabo mutharimi ereri nirio gita ria komuramura ebaye gutegera magatheti tukiona ni ari kuya ikipombele ndigoroni yetu ya Kenya likana akiri gicunci kia mbere tugutegera yarayo kari maturene andiki betu banteto bandite kambinde na odena katetune ka mero kumurika yara ya tuigie turi barana bubara kia ruthiomi rwa amero twambiririe na uthio ngatheti ye The Standard era iri miangatene kwa nayo ni mbisha ishori ya Judge Munene Martha Koome na ni ridhori ki murika urwangiro rwa ogabithania kana the judiciary kirindo angithatu cia thirikari kulingana na katiba kurina the judiciary, the executive na the parliament ikithira irina National Assembly ningi ikithira irina the Senate na ndwangishirio ithatu irina uciathi bwacio parliament ni bati kwithira irina uciathi itikwerekerwa kana mitaratara ya parliament itikunyogorwa ni the executive iki Nkorombe orekeri nonto bakathina kau ka mitambo indi jorua cietu cia manto ya mitambo ikwithira ikiangirithia ningi gutigira no kutugwata imwe kwa imwe jia mbashara tukimurika magatheti tukambiritie na kutegera uthio bwa ngatheti ya The Standard na ria rithore kolotera rwangiro rwa bethania rutongeretwo ni rais wa judiciary nwe Judge Munene Martha Koome na ria ni uciathi bwa judiciary bugutegerwa uciathi burwangiro rwa ugabithania nonto no mwanka mukenya aithire akiona magamba yagitwa na yota ningi kioto kia omuntu gikioneka inya kethira akigambithwa gukerukira ni itiririko lazima kwethire kioto nigikoneka na kiri omuntu ningi na kuthikirwa na nigukoneka na kurina uciathi kiri judiciary mantongu kumo yethirite yakiarirwa muno kiri rwangiro rwa ugabithania na ikundi mwanya bia mawakili bikilalamika ate ikundi akika Meru kana association ya maloya kuma Meru baithirite bakilalamika ni ngukumo kana nguku kwithira gitabarikia makotine Meru indi inya gunto na kuru Nairobi na gunto mwanya indi narua tugitegera uciathi bwa the judiciary na ria kuringana na ngatheti ya The Standard rogonoro ikipombele roike uthio bwa The Standard ni gikuringo transfer kwa ma judges kana agambithania baraba kugita igamba gwatuika rira igamba fulani riri mbere ya koti kugethira kukingwa transfer orira judge etite kuruta mwerekera kana kugita igamba gwatuika na kuringo transfer na janjungi aya igamba rira ritu kwambirirwa bubweru ka igamba rigwito
gwitwa ikundi mwanya mwanya birabi kwithira bigitutira kioto kio mbere ya ikongolo bibia watho bikwa biringikite anene na gutina kunganirwa kwa bura magamba ya uitwa bakiuga bamwe yatigwitwa na yota nonto bwa transfer ya majudges bila kufuatilia mpangilio yoyote. Ni rugono ro kwarirwa zaidi kiri page 4 ya The Standard na area Patricia Buyeshe orani scholar kana mutaalamu muthomi wa mantu ya igisheria na nkathoma uge wake na ruthiumi rwa kimonimoni ariuga atiri, when a judge is transferred it results in a delayed justice for litigants who may have been waiting for years for a resolution. Kana rira kukuringo transfer kwa judge uraraithera akithigira igamba fulani na antu baba twire kotine tuwe for example kurwira mugunda nonto maingi ya jara yethera ena kinyangano mono inya account ya Miro ni migunda ikwa kwina munda yiruone oigwa kwi munda yu maratasine indi bando yiruone yu chulachulite utukumenya kithia yiruone nteresha Singapore yiruone nteresha Nairobi yiruone Miro kana ina yuri watu kana ndi uiri maruone kana ni atia orira tukurwa na kiaramu na wagibwa bia kuria. Indi the point is gwatuika rira Mukenya agwikinyithia gushwa kioto na akieke kugaringo transfer rira igambaritite kugitwa rira mwerekera yitite kurutwa mbere kongolo bibia watho kugaringo transfer na ndigambarira rikanjiria na ndi guchererwa zaidi nontu janjura gweta nwarare na igambare nwathikirite thikira mbere rejairi ikinya kwa kweana mwerekera akaringo transfer gwatuika nande ikwambiriria from zero level na bu nibwithirite bukituma akinya baba ingi baroria mata ningi mawakili na bwathomi na barani ataalamu wa mantu ya sheria bakionania kurega kunganirwa kwao nontu bwa mwerekera ju jwa rwangiro rwa ugambithania tutigane na yau tutigere SHA nayo ni karatasi gatwiri kiri ngatheti A ya The Standard na SHA kana Social Health Authority ni rungurwa rwangi rwa ugima rotongeretwe ni Aden Duale nyuma ya kuma kiri rwangi rwa defense na ndi natonyete kiri rwangi rwa mantu ya ugima ni utonga na obonka Mukenya na kubatarari na access ya mautungata ya ugima guntu na kimoge otetheria Mukenya aithira akiamukira utungata kiri beira ya kumuguna mubuko yawe ni kandi ya ugima ya SHA ni insurance policy ya SHA naria kuringana na rwaria kuma kiri thirikari na kinya kiri CS Aden Duale ani ati akinya ni bati kwithira bakiamukira mutungata ukirokira kandi ya SHA na kimeneria baranabo bakuringa okorago ukirokira kandi ya SHA narua tukimurika kira gitugite gishangasha nonto SHA itirutango gi iri yonka kuri na bara babati kwithira bakewa ngugi kwithira bagiagirithia motungata ya ugima ukirokira kandi ya SHA tabura NHIF yari na ritingugi mobishine yao SHA ni thirite irina kwandikana kwa baraba bo bakubati bari akenya babati kwithira bakiagirithia mitaratara ya SHA na kiri riboti ya uthuthuria imuriki kiri page 2 kiri bara bandiki igana ria 16 baraba shortlisting kiri kwe watwanya kutungata kiri obisi ishi ya SHA 61 of them kana 61 barabai twanya to ni kuma kiri Somali na Kalenjin community bange barabati bakangananira position unity 55 ko kinyanga nira na nande in balance A gwatuika 61 positions out of 116 kiri iganare 16 barabati kwithira bake wangugi bare akenya kiri obisi SHA
55 ni kuma community wingi 61 ni baraba kuma Somali na Kalenjins na Nandi kiuri gebata gitwika nontu bwai 61 ni kuma community ijire na Kenya ni a community Kathumba ekorwa kwithire kuri na kungananwa kiri ma community jaraja kwewa ngugi obishine cia kithirikari tionto CS no kuma side fulani ya Kenya ni side wake watugithira irina majority kiri obishi cia ministry ira arungamirite na kadhalika makasi ni karatasi gatwiri utegera we ni bongo gikirisha community ijire Kalenjin na Somali bakiukia the largest percentage ya twanya tongogi kiri obisi cia sha rungurwa werekeria bwa adendwale tutegere nkirano sheye miguda page 3 naria mushiyo kika family Susan Kika nwe governor wa Nakuru company ira ikuringithanwa na mushiyu yu governor Susan Kika ni kimenyekana ya Crown Friend Solutions Limited ekithira ikiyukiria kimincha kya mugunda ikaithatu gaturumo mugwanja 3.7 acres ni mugunda jure akwe na State Lodge ere Nakuru ni mutai million hotel iraigwa kontere nayo shudi bikiurwa nontu bwai maratasi yatikonania wazi ni mitaratara iriku miega etumikite kenda the Kika family ithira ikishoyera kimincha kya mugunda kana ni utumiri bubuwe bwa obishia mwingi kuiguna na kuyoyera utonga na mali katika hii dunia ya Kenya nikirike batagi kurwa kirenga deti ya The Standard page 3 tiugebo kwa natiga nkurwa na governor Susan Kika menyana ande mutegeri okandikira tio ni nkuga bantuja kaya kwerwa kabumutharimi na kurwa na utongeria bwa governor ba ekuru nontu bwa gender equality ari ni burakuri ni maratasi ya kutegerwa bura company yokitie mugunda yu bura company lukumba ira igweta na mbere na kire kyabata gikorwa mitaratara yongwa ya gisheria ne thingati kana ni influence ya mutongeria arigitine kya utongeria yotuma aikuthira utonga agakumbata na njara shirio ijire bila tambua abana tambua weka mawe twite karatasi gatwana gatuna karatasi gatuna niko tuithire of course tugitegera rwangirwa ogabithania mbitigiria tutiga ichokere nontu tugitegera othibwa ngathiti niyo ya kwe kipombele tutegere nange Sink Paul ni muji munene jo Nairobi ntukuithiri inkai nituthirite tugikujira muji munene jo Nairobi yugitwika Elia amuba bainge bathugania Kaidia Notion ethamire Mombasa yatonya Nairobi ari buti bukure mbura nithirite inge igonto na inya Nairobi nithirite inge nande kokethira kuri na kuliana floods gikondoria na baba ingi batete oturo nkiroki ya antu 29 thirikari kiruta mwerekera kana Rais William Ruto akiruta mwerekera jwa baraba ithirite bakiringika miji ira ithirite kinyeleka ko wairio bia musanda ninge kona motungata ya gima na guthetherwa gushokeria kiuchumi kuma ara barari ninge agituma rambirambi ciawe kiri baranabo baithirite bakiringika gukirukira mukasa jwa ikondoria muji munene jwa Nairobi Red Cross kana Kenya Red Cross bakirutaniria muno kwithira bagitetheria baraba ithirite bakiringika kona ngurario ningi gutetheria kwa uturo bwa bara baithirite muba kondorwa ni ikondoria muji munene jwa Nairobi nikiuri kithirite nyagi kiurua Johnson Sakaja ore governor wa Nairobi nawe agishokia nyakaraniria na nyomba cia mteto augite ka Nairobi ya kiguru ya swamp kana irimba na ndi akiwa ndi unikoloterwa kiara bwana
mantu yani ya ontwire indire ukaithira utonya kitchen ukanjia kurera ukiwa toi kwina kithutira na ni wewire kantonye kitcheni au no kwithira uri ingenuine buni uge bokwa ti moni ya nyomba ya nteto Johnson Sakaja ari mutongeria wa Nairobi na kwithira gitake responsibility ya yara kwithira ya gitendeka kiri county ya Nairobi tikolotera akiuga akuringana na history 1920 nanga Nairobi ni akirimbene nandi ni tiankathithia ni mantu ya kiro kia miaka igana ari wiku ni wabati kwithira wikandana na mantu ya wi mutongeria kanjia kurira ri na bara utongeretie tikabakambiriria gwitutia muune tutegere karatasi gatutandatu gakumakia nontu no kumenya Kenya this budget yite ekethira ere amu ya trilioni 5 kuringana na budget policy statement iraithirite ikiringo murashi na nukulikana ntuko inkai CS wa Treasury John Badi na Aremero kwithira akiokia maoni ya Amero yaigie ni mantu yari kwebati kwithira ya kiringo murashi kiri budget ya 2026-2027 na nande garo ya rais Nairobi ni mureki na ikamurikwa ni ridhore thaga karatasi ka page 6 ka ntegerete nkona mbisha ya State House Nairobi na nande kira gikwithira gikimurikwa ni utumiri bwa mbesha cia muingi ni garo ya rais na ria kwina figures ciethirite ikewa 6.9 billion ni rai itumikite kiri obishi nene ndigorone State House tumirete ngiro kia ya 16 actually 16.9 billion kawanu ka kare kayo mburira inde 16.9 billion shillings ira shidrite ige allocatwa nonto bwa otumiri kire igaro ya rais na nde 16.9 billion timbecha eyo twarie timbesha inkai amuni besha inyingisho na kire 10 point agenda otumiri bombesha sha muingi nibuthirite bukimurekwa na ni yamwe ya yara kuringana na Edwin Sifuna akuga the late CGH baba Raila Amolo Odinga na ithera kitegera otumiri bombesha sha muingi kenda na shembesha shidira shikia allocatwa gukiria maisha ya common mwananchi buni otumiri bombesha sha muingi State House initial allocation 16.9 billion na ritho nande regiokera na komureka utumiri bombesha shia muingi. Alright, katutegere ndiunga ya Mudavadi nondu nkona kikosi kizima nchamurano bienine wanajaja kere studio ishi yetu kumurika bura kukuruka krashia bienine birare weekend Gudua Grounds county ya Meru bura kura na nchamurano nene na area AFC Leopards babudiru ende mbetegeria totegere page 7 mbio P7 ndiunga ya Musalia Mudavadi DVD na ithirite are akiwatila ndoketi ya mantu ya foreign affairs na kiri ndoketi ni ithirite amu igikujira mpangaratano inene tukumea kithira mantu yetu na diplomacy na ngwataniro na kana foreign policy ya ndigoro ya Kenya ni ithirite strong as such kuma thirikari ya Kenya kwanza ikujokia usukani nontu ithirite tukiona bladder after bladder kana mathina igoro ya mathina mpangaratano tingotaniro yetu na ndigoro ya Sudan ithirite irinjega ti kugwa kwa baba kiri uchwagiti kia kwa chairman wa AUC kana African Union agishindwa ni Fati wa Djibouti na area Raila Amolo Odinga thira agishindo kiri ngurumani eunontu bwa mitaratara yetu ngwataniro yetu na the French speaking countries ere ondegoro ya DRC Congo kiri ndwaira ire Goma katikati of course kandigoro ya Rwanda na
ndikoro ya DRC ikionekana Rais William Ruto kuringana na riboti irashithirite igite na mbere gukinyira byombo kuringa byongo bya nyumba cia nteto thimura yaringirwo entere cia Paris France gatigati ka Emmanuel Macron na Rais William Ruto ikiangaratania kiothe kiu kia baba gutwika chairman wa AUC. Rest in peace Joey. Ede Mudavadi are Moscow na ora Mudavadi are Moscow nkiroki ya mavijana girie mwe ni bara bakwirikana ni baithirite barindegoro ya Moscow na tindigoro ya Moscow ndigoro ya Russia. Moscow ni capital city ya bora, Nairobi iri capital city, kana Washington iri capital city ya ndigoro ya America. Na Moscow ni thirite gikanukia kana igikanira wikanira mbi ligana riboti ira cithirite igikinya ndigoro ya Kenya. Most of the families cithirite kitheta ati anabao baringirwo okora ni agents bara bakurutaniria ngugi na Russia ati kuri na twanya tongo ge Russia na rira Akenya ba apply muno vijana ki apply kazi maju bagita onto mwana aitangugine ira apply ite kithia athomirete mantu ya nursing onto aikwa cibitari ambiria kurigita antu na gucionera mugate jo onto kontugo gukiria maisha yawe kiuchumi na kimuturire na gutuma kanyamu na mucie kenda batu na atuti twithira tukiona gantu kuma kimtu etura itire na maju onto bugo karika mbeo mbithi vijana bakari ngokora baikwa ndwene gatika Ukraine na Russia baba ingi batete otoro bwoma na ni kiriga gikinene ni keba gikinene etuririro rekunigite mugongo baba ingi bagito otoro bwomde korone ya Russia bagikwa kiri kurwa ndwa eti utusu turi Kenyans twi Kenya tutigusika kiri manto ya Ukraine na Russia ntikomya nonto bwae Kenya egukirira kana ministry tongereto ni Mudavadi egukirira manto ja yegiku biambe ombithe ndigorone ya Russia. Nyuma ya ndionga ya Mudavadi tukethira tukiona kithia ukethia kurina mogaruruku kiri otongeria Bwarwangiro kana shuri bebata kithira Russia ekethira egicokia likana Moscow nirega eteri wa batu tutukumenya mantu yu tutukumenya kithira kuri ya Kenya baina indi kuri na ukora bugita na mbere na African young people tindigoro ya Kenya aki nindigoro mwanya cia Africa nontubwa okea nontubwa kwaga kuri ndigoro cia Africa kana umaskini bora bwikinde cia Africa vijana na bagito ichwera ngugi maju bakaringo okora ni these evil people barani ma agent bagotumika kiri gishangashagi kionde page 10 Sifuna no aitete na mbere kinyiria mogaruruku akiwa ni Linda Mwananchi arua first ni constitution we the people kato tukire gatanta na editorial cartoon iri page 12 kiringathiti The Standard na iri tegera mantu igi kotu na ni mantu igi aritingoge na Francis Atwoli na rikitio shinda kaire Francis Atwoli akuria itineri eki for such a long time na arikire kuthuro kaire na bandu nowe Sekjen mwandiki munene kiri kiabaki kiaritingoge kotu Francis Atwoli ariwa very strong in your 6th term kana nio term ya itandatu okwithira agita na mbere gutongeria aritingoge ndigorone ya Kenya shenzi sana yauni yoyo kire ngatheti yeah this started chamurano bienine wana kuingilia wana kam kwithira bakiburika buraku kurukakara kidodo iraribia lile chamurano iraribia nine na itakuwa poa sana. Thank you very much. Nandubo tungatera kile mitandao ya kisasa ya kinandi manjenzi bareta baimeta mitandao yetu na Atmeru TV Kenya ithira gitana mbere guchangia jara tuthirite tugitegera mtuko ya naroni beta akabumutharimi. Thank you very much. Nandubo gutudura gutana batwe ikinya kwa ikinya tore Meru TV nandubo aku ankwire uma ituthirite tugitwika nyombe nteto
ri na igweta kathetune ka Amero na inkwendere gita rirega ukanyogoria mutambo shikilia hapo hapo withira yaikwa kuma bienine uni nkwendere gita rirega.